shvatili smo da iše više, jako smo prošli ko zna koliko kilometara, tako da smo jednog putnika ubacili nazad. Evo nas u maršrutki od Mestije do Zugdidija, pokušavamo da uhvatimo noćni voz. Međutim, sve se trese, zato što, ajde to što je put delimično razrušeno, mada je u principu ok. Međutim, karakteristično za celu Gruziju je što su vozači, ja ne znam reći kako to da definišem, vozi se bez ikakvih pravila, prolaze kroz crveno, ne staju pešacima, dobro to, ne razumem, ali u redu. Ali kad se vozi po putu otvoreno, to se pretiče kolona od 4-5 ljudi u automobila, sve, i ako im neko čak ide u susret, nema veze, oni će ući u kako se zove, u makazice, što se neće raditi, i također karakteristično je što non stop sviraju. Znači non stop, kako vide nekog bilo gdje, na 100 metara oni će da sviraju. Tako da ovdje sirena, ne znam, ono, 4. pedala, ja ne znam. Ovo je ludilo. Pritom, također karakteristično da voze neverovatan raspon automobila za koji ja nisam shvatio kako neku logiku. Većina automobila im je recimo uvezena iz nekog azijskog tržišta, moguće i japanskog. Uglavnom su japanski automobili, ima i raznih, ali svi, znači, ona azijska tržišta gde je volan na desnoj strani, oni to voze najnormalnije. Tako da možete vidjeti da sedete u jedna kola, da ima gde je volan s leve strane, s druge s desne strane. I to je toliko, otprilike da je pola, koliko sam ja video. I onda imaju dodatno ogledalca sa strane, kako da pokušavaju da uvete mrtve uglove, ali to kao da je nezgodno voziti tako. I onda je veoma zanimljivo što kada stanu jedan pored drugog, jedan ima volan sa leve strane, drugi s desne strane, evo, opa, malo poginu. Kako pokušavaju da se dovikuju kroz otvoreni prozor, a to je ono raspao 4 metra, kad stanu 5 metara, kad stanu pola na pola. I onda neverovatno. Are you feeling comfortable? It's pretty cozy. Nekoliko puta su stvarno mislili da će ovo poginuti, ali kao ovdje se niko od toga nervira. Tako da je nevjerojatno zemlje za vožnju. I također, ne znam, ako bi nabili jednog dana neka kola, neki rent-a-car ovde, stvarno ne znam da li bi preživjeli duže od 100 metara. I što je bitno, svi tako voze, ali nismo imali nijednu nesreću, ništa. Policajci to tolerišu, uopšte ne znamo logiku svega toga, ali neka. Gruzija, što se vožnje tiče, ako hoće neko da testira kola, one emisije, ono kad uzmu neki auto pa da ga proforuju po nekom putu, neka probaju po Gruziji, pa ćemo da vidimo kakva je to stvarna auto.